aba amansane yena yedi Kumawu TV aba amansane yena yedi Yema Obibiara Kwaba the Bakuma with hot news. So hot news trending stories adane den nyina meka che say trendy ye social media ebabeto wa na che say afa na ye de ebro na nsan de na wotwe nyina mu de Tracy Buache Zandi Camel Miss Bell ne Gloria Kane hun sensem nko na trendy ye social media enne Asama abetop no so no emu ye remie pa esan say papa bia ni din de Apia Stadium edin adodo na de friend no ne Apia Stadium owo NDC amanyoko nim obo machidom ye pa na ose wanyinya ne ntie say ebi mu ne na mamanfo keka say ono na epem ma no edema ex-president Mahama ono na ya dane den nyina olenke ma bebre koma no na Apia Stadium ababo ntebe ka se enye ono lenke ema ne de Mahama no no kra woni Mahama lines na sempo so obepem ma de ama Mahama obekokopɛ legonfo ma ni bi ema no mo ho efe ye ne de ama saa de ama president Mahama enye se bia obekokofa ma bi to say Tracy Miss Bell Gloria Kane ana say sister Afia Schwarzenegger enye sa na obekokopɛ enye sa ama ni bi no obekokopɛ de ama president yanko ni yanko tie nsem Apia Stadium kan ye ni bi na check tie onya kwala we obi a minim no menene ye fan pa ana Miss Bell so ye oba pani mu a wanyini age of 42 40 years what ye kwase ko ye kutapoma ana wo so obi de kande ono so de no ono so abegi na me pese wo kire bi ni papoti a wo bomb di wa aseni mu sa Apia Stadium ena de sa emma we koma president Mahama eno no ba kire enti de me be fu bomb bi wo se omuntie ni ye na mon twro me ma Apia Stadium se me te say Afia Schwarzenegger kwa be ya no be bi say Tracy to atoka amano ne sa me pa chawo Ghana ha amanoni so ye sofo na me te say na je gezi kwa so akodi Miss Bell akodi pro o ye sofo so ye politician na sa ma we mu bi we ho akono na ye bonsam sa ma we wa sa ma nan ya me bo mu de mu bia o mu twere o kote be doro no wani afira na wo yale wa bodam me ma pia na fa wo bad na koma president Mahama ma papa wo University of Ghana Legon Otabe University no o ko pole kura ma wo ho no owura wontimi hwo mani mu mienu wa mu ya ma sa ma mi bo mu de wo mu ya ma apani mi ni wo mu dade ya mi ni wo mu nada ba wo hwe enkwan ya no na da wo hwe se de esi uhuru na puto na hu se de oba ye nkasantia ba sa ma nan ya wo dwo mu no me ka kyerɛw now Apia when many who complete no okay, I'm Obibiara Kwaba Sande Bakuma would hot news trending stories so and summer Apia Stadium editu jani bi ebi emu nsem ni bia wokekan na enye se ebia o panyini sa ba keka sansem no say emani bi hun and like it's no good say bia such words e be free nenum aba o tie ne kasa ye ne mu so ana o kasa from pain o person o che say enye ono na yesa enti mo mfa kwadu ni nyina embo ne say ono na yesa ne ema ni nyina na onye sure krampo say ex president Mahama betimi adi say juma na omo kanisa nse sa amma na a man in question nyama ye ne omo etwempno no no de o de omo mo no kra onji because enya de so obetimi ne sa man bi kra atwebere no obi bisa se ada Apia Stadium no ma oni o matena nyina na omo ho ye feyi ana sa Apia Stadium ma no o sheda kokrum no akoyiyim no apem ma omo ho efe ana sa de enti Apia Stadium se o hwe ya fa ma oni o matena nyina pictures bra se utimi we ka se Tracy enye oba ye ne no etwempna na so onye oba ne ho nya akona fa wo ma ni bia oni o ex girls no a oni o matena ni bi pictures bra ne yenhwe ne yemfa njeji we ene ensem enne ye de bro mo kuma hot news trending stories so me am di jumedi bro me din ene queen
AJ Hibbs say obetimi ahwe ye videos ni nyina wo Sam Darkus TV e wo YouTube o like here na wa subscribe e de amaye afin so Facebook e ye Kumawo TV GH nti call na call like ye pages ni nyina ne dane de nyina trending stories bi aba ye fam bro e wo Kumawo TV so makaram Kumawo TV aba amansane yena yedie Kumawo TV aba amansane yena yedie